Цикл башлап җибәрәбез. Ул гомер шалымнары дигән әдәби очрашулар циклы. Бу проект дип сөйләшәбез бит инде. Бу проект кысаларында без әдәбиятта үзенең урынын яулаган әдипләр белән һәм әдәбиятка яңа сулыш алып килгән яшь иҗатчылар белән очрашу мөмкинлеге тудырырбыз. Бу беренче очрашуның герое Ркаил Зайдулла. Монда инде Ркаил Зайдулланы сезгә тәкъдим итеп, шәрехләп тәкъдим итеп туру кирәк түгел дип уйлыйм, чөнки ул барыбызга да таныш, барыбыз да аны бик яхшы беләбез. Соңгы вакытларда Ркаил Зайдулла безнең депутат буларак та, Татарстан Язучылар берлегенең рәисе буларак та матбугатта бик күп әңгәмәләр бирде, аның белән бик күп очрашулар булды. Ләкин ничек кенә булса да, Ркаил Зайдулла безнең иң беренче чиратта ул шагыйрь, әдип, һәм мин сәхнә түренә шагыйрь, әдип Ркаил Зайдулланы чакырам һәм сүзне аңа бирәм. Илсәр әйттенде, әдәбиятта үз урынын тапкан әдипләрне чакырып, менә шундый мин дә кулланырга мәҗбүрмен проект дигән сүзне шушы проект кысаларында дәвам итәргә шушы менә әлеге кичәләрне. Ләкин мин үземне алай теге ниндер урын яулаган кеше дип дә әйткәндә санамыйм. Кайчагында әлбәттә теге кызы балгач мактанып китә торган гадәтләр була инде ул. Бигрәк тә яшь чагында максимализм көчле булган чагында мин шундый шагыйрь дип. Ләкин өлкәнә ул кыйлып бетә. Андый теге мактанулар, гырланулар. Дөнья әдәбиятын күбрәк белгән саен, шул ук татар әдәбиятының тарихын интекләп өйрәнгәннән соң, әлбәттә, күңелдә канәгатьсезлек хисе дә уяна. Чөнки күп нәрсәләр эшләнмәгән, күп ниятләр тормышка ашмаган. Бу инде табигыйдыр. Бер кешедә хәтта гомерен яңаклап килгәндә дә ниндидер менә мин беттем, үзем теләгән эшне эшләп бетердем дип әйтә алмыйдыр. Шуңа күрә аның исеме дә бу шушы кичәләрнең гомер чалымнары. Чөнки кеше күпме яшәсә дә, ул барыбер һәм тыелса да бик тиз үткән кебек, барыбер ул юл озын. Хәтта менә Тукаебызның да 27 яшье тулмас үлеп киткән. Аның гомер юлын карасаң да шулай ук ниндидер бер хәтта кефер уйда килә, ул үзенең эшен, үзенең миссиясен башкарып китмәде микән. Аллаһы Тәгалә аны дөрес алмадымы икән дигән фикерләр дә уянып куя. Әлбәттә, ул тагын да эшләгән булыр иде. Гомумән күп кеше күп музак яшәсә дә, барыбер ул үзенең, менә кабатлап әйтәм инде, үзенең миссиясен барыбер үтәп бетерә алмыйдыр. Чөнки бигрәк тә бу иҗат кешесенә кагыла. Чөнки олыгая тәҗрибә дә арта бит инде. Бу әсәрне дә язарсың кебек тоела башлый. Ләкин кызганыч, табигать инде ул кешегә санап биргән гомерне һәм тагын бер нәрсә бар, дәрт бар, дәрман юк диләр бит. Бар карман юк. Тәҗрибә зур була, ләкин аны гамәлгә ашырырга, әдәби әсәрләргә әйләндерергә инде дәртеңдә текәнә. Шулай да менә ул гомер чалымнары дигәндә, әлбәттә, кеше үзенең иҗатында да минемчә бу тормышта бөтен кичергәннәрен, бөтен югалтуларын, табышларын барыбер әсәрләренә күчереп, әсәрләрендә гәүдәләндереп бетерә алмыйдыр. Шуңа күрә менә бу исем бик мәгънәле дип саныйм. Әлбәттә, Муса Җәлилнең шигыре бар бит, гомерем минем моңлы бер җыр иде, үлемем дә яңгыр җыр бу. Монда инде мондый сүзне әйтер өчен әлбәттә шулай ук биография кирәк. Төрмәгә концлагерьларны узып, төрмәгә утырырга кирәктер, мондый кирәкне телеп ала торган сүзләрне әйтер өчен, үлем камерасында утырырга кирәктер. Шул Муса Җәлил, шул Хәсән Туфаннар кебек. Ләкин язмышын сайлап алмыйлар, ишетеп бирелгән
шул юлны үтәсең, ничек сиңа тәкъдиреңә язган. Шуңа күрә теге безнең кебек менә беренче карашка җайлы гына тормыш иткән һәм шул күпмедер сикәлтәләре булса да шушы юлдан атлап барган кешенең минем мәсәлән бу чиракта әлбәттә шушы гомер чалымнарын әдәби әсәрләргә күчерү, дусларың белән очрашканда аны тәфсилләп, бәлки сөйләргә омтылу, ул шулай табигый нәрсә минемчә. Мин инде сез рөхсәт итсәгез, мин шигырь язып башлаган идем үземнең иҗат юлымны һәм әлбәттә ниндидер күпмедер уңышларга да ирештем. Яшь шагыйрь булып йөргән вакытларны әле сезнең арада хәтерләүчеләр бардыр. Хәзер инде чалардым, ләкин минемчә барыбер поэзия ул әлбәттә яшьлек дигән güzel çağının sinonimi, yaşlıkta mühabbet şarkılarda kileşerek şaşırıyor. Ondan sonra kişi basıla vara, küngülü, halkı da şolay leta surovой прозе тянет деген бит Пушкинда. Шуңа күрә инде андан соң бүтән жанрларга күчүдә шагыйрьләрнең ул табигыйдыр. Прозада, мәсәлән, драматургия, публицистика, алар өчен минемчә тормыш тәҗрибәсе мәҗбүри. Әгәр дә синең тормыш тәҗрибәң булмаса, кешеләр белән аралашу тәҗрибәсе, кешеләр белән аралашу шатлыгы, кешеләр белән аралашу сагышы булмаса, әлбәттә ул чәчмә әсәрдә бик нык күренә. Шигырь өчен минемчә иң беренче нәүбәттә күңел биографиясе кирәк. Күңел биографиясе дигәндә ул инде аның күбесе минемчә ул Аллаһ Тәгаләдән бирелгән тумыштан ук, ләкин шул күңел биографиясе күңелнең байлыгы дип әйтәм мин. Күңел байлыгы, күңел киңлеге, кешеләрне ярату хисе, ул шулай ук әлбәттә иң беренче нәүбәттә тумыштан бирелсә, ләкин тормыш тәҗрибәсе белән ул барыбер ниндидер бер үсешкә ирешә һәм шулай ук иҗатта чагыладыр дип уйлыйм. Әгәр сез рөхсәт итсәгез, мин шигырьләр укыр идем хәзер. Арзанайды сүзләр, гүя томан, гүя рәшә, гүя күләгә. Әтшін шигыр Тукайдағы сыман тишек үпкә белән түләнә. Ком шикелле әрсез иреннәрдән нинди сүзләр шытар үлгәндә. Шын шигыр ул Җәлилдәге кебек баш бәясе белән түләнә. Учлап шигыр өләшәләр. Һәрбер кулда купшы гөлләмә. Әшін шигыр туфандағы сыман сәрелеуләр белән түләнә. Хан йортының капкасына шакып, кемнәр үлемсезлек теләнә. Шын шигыр ул мәдәристәгечә сукбай гомер белән түләнә. Ялгыш кына соңгы сулыш диеп, кәгазьдәге изне изгәндә, шын шигыргә әүрәлә шагыйрь, онытылу дигән үзәндә. Күптән түгел генә мелодия яңа ел керде бит инде, менә шул уңайдан бер шигырь. Менә тагын бер ел узды. Ул әлбәттә мелодия. Кемнең эте койрык кысты, кем бүресе улады. Вак әлемнәр куеп чыккан безнең тирәли кемдер. Ул якта быргы кычкыра, көрселдәп куя диңгер. Бу шундый уен бугайлап, гадәткә кирип киткән. Ләкин аучы абайламый, без бүре түгел күптән. Кар төшә, ак-ак күбәләк, канат очлары юеш,
Тик ірмәс инdigirek йымылыр бызлы килеш. Көренде шулчак алаша, аудын да шанасына қап қараңғы қырлар аша, қудым жил шарасыздан. Қыңғыраулар шыңы білән, шыр кетіріп дүнияны, жилдіресім келді гілән. Бәлки, кімдір уянар? Яңа ел бит, тағын кім бар? Құшылыр бәлки кімдір? Тик тілін ізіп алғанар, шілдіремеді шілдір. Түштен соң, мен мынау юбилей ойыннан шығасы китапқа да шул исемне қойдым. Түштен соң, қайбір кіші бетінде өзінің ұлығайуын ешірге тұрыша, хәтта чәчләрін бояп өрішлері де бар егетлер арасында. Ләкин аның білән табиғатын алдап болмай менімше. Біз 60-қа жеткенде енді сен үйледе түгіл түш вақыт сонында сөз де бармай, әлбетте түш оғышқан бола, һәм хәтта еңгер-еңгерінің ұфықта сезімлене. Түш вақыты ұзыған енді. Тәрәзеден башны сузып, күз ташладым үзәнләргә. Янкләр яфрак кыя бірән-сәрән, қырғыйгілер ярға ятып ізгәләнә. Йылға тұттым, кешке құяш чумып шыққан, сулар алсу, бурлап тіслі қайбір түші, жилде исми, исләрінні үзіне йотқан, дөньяларының түштән соңғы әврелеші. Әллә ниләр эшләнмичә калган сыман, яфрак ята сукмакларда үкенечләр. Мин киткәндә әрәмәләр арасыннан ярепләр китәр төсле сары төсләр. Мин юрамыйм алга таба инде берни. Шундый көлке күрәзәче. Мин тик күрәм уфыкларда шәфәк терли. Һәм тишендә соңгы ярым үрә чәчем. Нигә өндәшмисең? Сизәсеңме? Бер сүз яралганын тып-тын гына. Тик ул ничек яраласың? Әнә нидер шартлый галәм ушылында. Шарап эчеп сәрхуш булган шагыйрь, тәүбә итеп башын игән түән, сөю хакында сүз әйтер өчен вакыт җиткән. Шушы сүзләр туган. Күз яшьләре тамган көйгә әрнеп, яза Тәңре кеше тәкъдирләрен. Буш далада бер калкулык калыр, күмеп китәр аны ачы әрем. Ах, син кеш күңел үзгә. Тезләнәсе килә сары яфракларга. Үз кешеләр ярагая бара. Күңел төшә, бәлки, яфракларга. Ах, син кеш төсләр үзгә. Кып-кызылла миләш тәлгәшләре. Мин рәңге булып басып торам. Һәм озатам күзгә кәләшләрне. Ах, син кеш, син тик сүзле. Син бары тик фасыл, ул үтәшәк. Кызыл керфекләре тибрәнәдә. Күзен кыса миңа бер чәчәк. Кара булып йөзә иртәдән үк. Үтәр әле. Ашылыр күк йөзе. Җилисәр дә үзе белгән якка алып китәр бездән юш көзне. Әле менә яңгыр сибәләде. Ачылмады инде, ачылмады. Баш өстендә һаман кара болыт, керфегендә япты тамчылары.
Яз келгенде әллә нишлейді, күңел дейммісің, ерек ме? Бізні дүния дәшмей қайғырырға, шыпырт шатланырға еретті. Тик яз бұйыл башқа шарап келді, хавасы да көяк құрғашын, тіл яқшыға юрасын тик қышлар, қанатлары нұрға құралсын. Ерек менің әллә нишли әлі, ақса бала қайшақ, хәтірге меннен еш ерген бір яр келе. Хәтіріні бір жилләтірге. Ләкин жилләр шундай шықсыз бұйыл. Яз құяшы шундай қараңғы, хиш шығасы келмей дүнияларға. Шығарға да дилер ярамай. Бұл пандемия башланға шықсынан сөйлейді. Ындыр артындағы инеш, кемеш сызық кебеккіне, кешегідей, нәк шул келеш, суда шулық кере біткен. Шақ көрінген бір кемеге ешіл қимадан өріліп, құл изәді миртә білән, өтті тұманға тіреніп. Гіләп үксіде тыңына ешіл қимаға бірікті, қияш шағылды шығында елмайу сыман ерекілі. Кеш білән кетермін мұннан, кеме тұқтар отырырмын, инеш тұманы ялынған түш кебек ұнатылармын. Ышаныш, тұмалаған қара бұлыт, сездірмей һәм бик сақ қына қияш өтіп кірә бары бір туған жерінің туфрағына. Элекке бабайлар сыман жерге қойып құлағыңны жетәсің ме жылы иснәп бежеклерінің елағанын. Анда гіл қысыр қасірет, шулмы көңіліне желкеті, әстен ине қарағы кегеннер ішігіде. Таралар ол қара бұлыт, қияш шығар, кәмчілдіріп, лейсән яуар сиеніш болып, фәкәт шаңырға керек. Гел ашылыр, су яқтырыр, гел яңаша балқыр тіслер, япрақ астына көшенер, мен күзле бұл үрмәкішлер. Ләкин бүгін хәлләр хәтәр, көрінмей бір тірәгеде, таянасты қалды бары, әркімге, өз ерегіне. Хат язған ол түнәгінәк, сен меңа бір кім түгел, кілсән кел, еласан ела, еш юғы, егыл да өл. Елкіп атыйым еректен деп, құлым түшімәт тигеш, сезіндім, ереген көптен аны ізлерге кеткен. Әкіреңіне инлегенде, екі қайын арасын, бұш күңілім білен тұям аның сары қарашын. Ерегенне тиргәп барам, еремсәк шул, биленші, ұрап қайтар мекенінде қара кісілер келгенші. Бір йылдыз дірілді тұшта, ішуі ішітілі. Ништеймсің, хәтті 60-та кемдір боласың келе. Қаңғырт күзі гел исінде, қиғашланып түшкен шеш, тұнып тұманға түріне сыманыз ақ көрмегеш. Кіндәлік сәлем күндірен жылы сүз кетібірек, қаратақта салқын тауыш сеңа меннен не керек? Шайқалып қойды рәңге шегірімнің әсері. Кізнің адашқан яшінің құйыныма яшырдым. Қым құйылған сұқпақлардан ізлегенде жылы із, азғына шаян қараштан. Кез бей, кез, тіріләбіз. Йоқса бір неде керек ме? Ол өзіне, мен өзім, қысыр үміткіне күзде, шул қасиеті бар күзнің. Баш ұшында зібәржәт көк кезі, кетіп бара кезіп, тілә-тілә, түгәрәк күл, әйтірсіңләк күзге, кішінәніп, тұман егертілген.
Сыңарған кез яман сулап тұра. Мен ішке кіше бүгін. Тіге ярға, тау яғына қайығымны бұрам. Һәм уралам ап-ақ тұманларға. Кезгерді. Ауыл шетінде, кішкенайда, юғары ұшта, от yok шыңлырақ. Түбелер бойлап, қалай түбелер, нәрседір үтті шыбырдап. Ниндейдір тауыш, тұнық кірілді, һәм кімдір шәмге ұт білдірмәкші. Қымшанып қойды қара үрмәк үш, анлары тағын түнге түрінді. Қайдадыр ялғыз қас қаңғылдады, тауышы қалың, қойы, сетмәлі. Мәні бір бұлыт тәрәзге күнді, еріне дымлы күзі ертеңге. Қазір біраз публицистика пішерлер. Әбилерден сабайларға қадар бар да жырлый, сәхнә шүгірім, жырның ертігі yok. Ләкин шунысы, жырлый бұсын бүгін кім жырым? Бейбіз аннан ис китмелік көйлер ішітілі якында кішік күбізіна бей-бей тішіп қала бұғай ақылды. Ол чиберлік ярышлары тағын, әні қызылар да мис. Әнилері ғайрат беріп тұра, қаралева болсан һәм беттис. Воскрес дейіп қытлап күршілеріне күгей бұяп, шәмнер қабызып, ифтарларда ауыз ашабыз біз. Yoksa көптен ашық ауызлы. Күңіл күзігіне еміп бары. Дінің илаңа, жиреңі, бар дүнияға мәшкүр ашық ауыз, тек тілгіне анда көрінмей. Бір қаратыны ябып қойғанлар өәт. Полковник мұшында, генералмы, 30 миллион емеш ришвет алған. Вақытабы. Біздің халық бейкан әгәт қалды. Ен көрсеттілер, итірейд, күдірейд, бәдірәфеде футбол қырышайы, унитаз алтын, көргенлерге керек енәгі болмағайы. Нәфрәтләнді халық унитазға, сүйінденнан шәблеккен. Вақт илеттен үткерділер аны, хақлық күтіп япты келешектен. Менә бұл қара үрмәкүшләр, қара күзләр, ришвәтчелекләр, бұлар инде элекке шигырьләрдә була алмый торгандыр. Шулай. Менә сез беренче шигырьләрегездән чагыштырып караганда, нинди үзгәрешләр сизәсез үзегезнең иҗатыгызда? Без сизәбез аны. Һәм беренче шигырьләрне укырлыклар бар идеме элеккеләрен? Әллә аларны онытып торырга кирәкме? Һәм бу үсешне сез үзегез ничек тоясыз? Без тик торабыз, бик зур үсеш бар икән исәптә. Менә шуны ачыклап әйтсәк. Үсеш бармы, юкмы, мен әйтә алмыйм әлбәттә. Әйттем бит инде, мин яңадан кабатларга мәҗбүр. Яшь чагында ул әлбәттә шигърият барыбер минемчә ничектер табигыйрак, бигрәк мәхәббәт шаткылары чәчрәп торган һәм күңелдә әллә мин киләчәктә нәрсә булдырам дигән бер ялган ышанычта була. Шуңа күрә минем чагыштырганда, мәсәлән, беренче шигырьләрне мин бит инде сез беләсез, Татарстаннан читтә, Татарстаннан читтә туып гәрчә Казанга без шактый якын, мәсәлән, Актаныш, Азнакайлар белән чагыштырганда безнең ул 2 тапкыр якынрак, 180 чакрымдыр минем авылга Казаннан. Ләкин чит республика булгач, безне ничектер бөтен предметларны рус телендә укыттылар. Татар теле әдәбиятында әлбәттә предмет барак рейдинг ул, ләкин ул кадәр зур таләпчәнлек белән укытылмый иде. Әйтергә кирәк, безнең Хаҗат абый дигән татар теле әдәбият укучысы бар иде. Оны җамакта булсын, мәрхүмнең ул инде читтән торып тәмамлаган, әдәбиятны белүе гадәти авыл укытучыларына кебек иде дип әйтик. Шуңа күрә мин менә
Tумышымнан bütün ana sütü bilen Tatar edebiyatına Tatar edebiyatının Tatar dilinin bütün işkerliklerin yüzüme sindirdim diye beytelmeyim. Mesela çoluk Leyli Zülkarneyn gibi ganti abisi da bitindi edebiyatçı yüzünce şairiydi Leyli Zülkarneyn. Lebip Liron, Atlanış, Saf Tatar rayonunda doğuşken. Benim bu yolum mezgine elbette nire buldu. Karşılık olarak hemşirelerek. Ben dersine etkende mektepte yüzlüğümden kızıksına başladım. Tatar edebiyatı bilen yüzlüğümden küp okudum. Mimeti de bana merhum bir hayırkak buldu. Ben aynı 10 yaşlarda vakitte kazanıklarını yazdıra başladı. Bizim o vakit Tatar matbuatı o kadar hazırlık küp sanlı tügülüydü. Lakin tirajları bir zor idi. Onların tirajları elbette hazırlığı bilir ben çalıştırganda tişke de kirlik tügül. Şu geçtiğin için yalkın, min elbette şiirinin bir ningi zakonlarını bilmeyce eli yazı da turu, şiir çıvarı diye beterimizden yaptı. Kıyas sık bizde bir sıfırdan seyirciler. Min el edebi dilinin de neresi ekranı bilmeyeyim. Kıyas sık gündüz de sık, tün de sık. Senin için hersakta benim terezi asık deyip çağıra ayırmayın şiirini. Şundan sonra elbette Rifat abi senin soruğa yakınarak geldim. Şöyle zeyilip seyirciler ortamı. Nasıl balaşakın iskeçler zeyilip silemişe bu muydu? Çünkü biz işe neresi aşağıdan unuturgan ki lakin balaşak Musa Keriman'ın yukarına zığın uzak balaşak demegen bit. O şimdi her vakit iste hem bütün yazışlar diye oylayayım. Var bir yazarıma arizikler bir tabi. Elbette Tukay Pişen bazarına çevip alan bir yazgan. Lakin bari bir anın da bir içinde kalganları, şiirlerindeki o balaşak hatireleri. Balaşak hatireleri her vakitini zata bırak hem icatta elbette birinci rolünü oynayın. Şuna göre sizin soruğa cevap verirgende turdan turu benim elbette yaşıkta yazılan şiirler yaptırak idi. Çünkü onlar ümit bilen kileşek dizere gösterip cidden bana Kazan'a gittim, Kazan'da üniversitet katlatar bile gideklerim diyen hıyallar gibi. Şuna göre anasını studentçaklardan indi elbette anlatığı kızlarga gösterişe mehabbet, elbette şöyle kileş, şu yaptığı motiflarına şiiriyetke sindiredir. Hem şu senin canına sindirer, nasıl indi sen şiirde çağırasın. Hazır elbette sonuçta yıllarda yine siz siyasi vaziyetini de, ictimai vaziyetini bilesiz. Bunda elbette hükmeder tuğulinde tutulsunca şu halet, şu vaziyet, şu uy fikirler elbette şiir olup kağızga çıkıyor. Qayyum'un aşı üniversiteye gelgenden sonra bildim. Dilimizde bizning ussuzlu degan so'z bor. Ussuzlu. Ussuzlu bizde o dege tezkeri ma'nosida ko'proq kullanılır. Lakin men onu endi o'ng'ay ma'nosida kullanaman. Hem men bu so'zni eng birinchi shiratda irqayga qarata kullanır edim. Mana men ularga birinchi kursda kira boshladim. Hozir ne bor? Irqayil bor, Leys bor, onda da kimler hepsining neler başında birisi. Hazır uturalar, ayaklarını şuşlay koyganlar da bu hatibi niye yitirmeyken? Neyse yitirmeyken tek hemmesin. Hem şuna göre arada onlar katlaştırıp da dururlar. Şuna göre ben üniversite falan yıl işledim, yaptıgasında artık. Sağınam minalarını. Bizim studentlar var, anlamsın, eybetler olar. Edepli, lakin şuşunday üssüzlü bulgan ırkayın gibi zatlar yok bit. Bit köp. Bit yok. Hazır, ondan hazır indi mine kişiye demek men aytar edim, şair bulur için şahıs bulurga kerak. Şahıs bulur için üssüzün bulur kerak. Hem mine ırkayılda o sifatlar var. Hem indi ondan düşmüne, bundan falan yıl ilik, 5 mi 6 yıl ırkayı bilen biz Türkistan kolasına vardık. Türkistan kolası zor halkara kongres, indi onda Kazaklar, Özbekler, başkalar jıyılgan. Hazır şuşuna Irqayilni indi alıp kelirgen mea kuştular, şuşlaydık vardı. Elimin giroy bulup vereyim. Kahraman benim ertiginde varsa da, ertiginde jıyılmış vara. Şundan hazır nige indi Irqayilga men aytam sen söyleme, şiir oku.
Hadi şunda biz Türkler, Türk tugilinde, Türkiye betirge gelen. Ya hadi Türkler. Türk. Hadi şuna okuğanıydı, bütün zal ah etti. Bütün zal ah etti. Mene Türkiye'lerini birleştiretirgen hadi şuna. Hem mene tağım bir mertebe Irkaylı'nın ussüzlüğüne, ussüzü buluğa hadi şuna inandım. Indi mene Irkaylı, hadi sana şu umay bilen bir sıra. Mene sen hadi bizim deputat. Deputat şaktı, nişik tüvetirgen benim, indi uzun deputat, peki Ağıl Saveti, Rayın Saveti deputat olgan var, ona ara uzganım yok. Şu deputatının minberinden bireşliğir ukurga eli turu kilmedi. Eğer de mena şu til boyunca, milli megarifler boyunca, yarmaşa millet yazmış boyunca söz varganda, bir eybir eytmişe de koyup şuşundaydı şiirin okup koysan, bu tesiri tamda kişirek bulurdu. Eğer de bunda mümkünlük münatikli bulmagan iken, anı nişiktir, degi parlamentin minberinden ayrım şıraklarda şiiri sözünü yangıratını vedetke getirge gerekti olmaydı. Rahmet. Olaytmayın, çünkü min şiir, mesela bir 4 yıllık şiir okuyayım iken o tabiiy sığantıyla. Mene generi şolay degende jiberesing sizin şiirini 4 yıllık bitirip. Bütün şey malay tesir eder. Charles Butler, Türkistan degen şiir yazdım ben. Şunda Hatip Ağa başlap, Hatip Ağa'a şolay uşak battım. Gümür boyu bilemsin anında okutucu bizden yaratkan ıstas. Lekin o şunday jingil siyekler bolup çıktı, bu meni 50 kadar bir diğerlerge adlandırıp berdi. Mene şu turlar şiir. Türkistan, ustazım Hatip Minoğlu'na. Türkistan'ın kaynar Türkistan degen tağı bir nerseni anlatıp gitmekçi olan Türkistan'da bütün bir ilge deytiler. Lekin Türkistan degen şehir de var. O mene Yasa degen elek ismi Ahmet Yasavi şu şehirge beyle tehellüs algan endi. Bir şair o bizde bir popüler var revolüsiya kadar anın özünün tarikatı olan şeyh, sofiler. Bizde iki tarikat var ikinde. Hem İslam dinini tutuda, Tatar halk arasında şuşa Yasaviyeler hem Nakşibendiye. Şöyle bir tatı var. Fatih Ağa okutkanı sileyim ya üniversitede. Türkistan'ın kaynar tufrağında, ergesinde Ahmet Hoca'nın karap kaldık, başın gurur çiğip, yeneşeden dünya bozganı. Profesör, eyşi ustazım, kuzgaldın da yandık güzen, hem nige üz altından kıstadın, gittik birge diye ezinden. Yesi var iken diyenin de tüzlen dedi, diye tüzlendi. İssi kuyaş sarı yaprak sıman kaplaganda bizning küzlerini iskermedin, örmeledin iske. Sarı yaprak sıman jingirsin, avaz birdi diye etti güye. Tatar harçak işte görünsün. Yoksa yüreğine idanın kılanığı, mezek yasavı diye şigen biklikte kalıp jirge çumuğan işte Yasavi. Profesör, eyşi ıstazım, kuzgaldın da yandık güzen, hem nige üz artından kıstadın. Anda indi kervan zilgen, min de gittim diye izinle. Simitinde mene hazır bizning işin kişisi degende deputat da, reis de. İşin kişisi şaktı bir şey ama. Bir köp şıgıp tanırıysan, eyme kamadırkalarla bir biriysen, manda betinde selametlik de gerek. Ele parap duram 66'leri başlıkta bulgansın bugay. Emirsiz. Mene selametlik degenden şuna sırasım kile sportun ne türlerine şıgılenesin? Sport. Men mene karatayla kamatanlarında indi. Yurt salgan edim. Siz anlagız bu deputat bulgansı hem Yazıçlar Soyuzu reisi bulgansı. Şuna men şunda yalkınları mene her yalkını kaytıp bulmuyor. Bulmasında da bulmayacağım bu yollarda da. Şunda men kar kireyim mene kışkine. Jeykine su kuyunamı gezem. Bütün nedir sport şangıda çık kalayım kışka bir neşe takır.
No kurine bitinde sport bilen şeyler. Бұлай есенләшіп жүребіз, жиылышуға көріштелейбіз. Бір мәліні Васильев санаторияна бірге келеттік. Бұл Аушылар йортында тұра, мен Қаршыда тұрам. Avuçlar yurtuna bu Ahmet Hasani'nin, Ahmet Garey Hasani'nin darçısı bulgan Zamanından da Musa Jalil de yol etken yenesi. Topayıp gelgen anda nige? Mene men Qarşıda. Şundan bizim şol to'g'ri keldiğinde vaziyat shunday, boshqa aralashar kishi yo'q. Har kimning Şundan so'ng shu tanishib ketdik. Bir hafta davomida har kimni kech kimdir o'tirgan bo'lamiz, yozib, sozib shunda devalardan bo'lamiz. Shundan ishlashib har kechni yeri boshladik. Shundan onun bir so'z aytdi u. Talgat abi, men sizda o'qimadim dey, siz o'rta Olg'ada yashaysiz dey. Shunga ko'ra siz nima dey, allandirga bildirmangiz dey. Mening boshqa o'qituvchilarim bor dey, Xotib abi bor dey, boshqalar bor dey. Lekin men harga birda da'vo etmayman, sen bek aqlli yigit deyim. Сөйләшеп кеткәч, аннан соң әдәбият тарихына кіріп кеттік. Һәм мен шунда аны чыннан да ачтым мен аны үзем өчен. Шигырьләрен укып беләймен әлбәттә, яшьлек шигырьләрен Әби Бабай, малайның бигрәк бозау белән саубуллашуы шикелле гениаль әйберләр. Аннан соң шул сөйләшеп киттек, шул хәлле гаҗәп ул белән әдәбият тарихын. Кылгали, Мөхәммәдияр, Шәриф, аларның Шәрифнең күп мәгазәле бар. Аннан соң кайсы шагыйрьне кем күтәргән, кем үстергән. Һәм шуннан соң мин әйтәм, Ркаил, менә Казан ханлыгы чоры турында безнең сынлап торып диссертация язган кеше юк. Әйдә сен ал менә шуларга ди. Ул әлбәттә миңа җавап бирде, мый астыннан гына елмаеп куйды да, шуннан соң без ул темага кайтмадык инде. Шуннан да менә шундый сорау туа. Менә татар тарихы белән sen bit aytding, Татар мәктәбен укымаган син. Ул сезнең күрше авыл Чуваш мәктәбе юкмы? Ул милли мәктәп санала иде инде. Анда әйттем бит, урысча укыттылар, ләкин урыс юк иде. Урыс булмагач укытучы инде татарчаларда дигән дәреслекне, чуашларга чуашча, шуңа күрә дөресен әйткәндә, шун татар әдәби телен дә белмичә һәм урыс телен дә белмичә чыгалар иде директорда. Ул сизелә бит миндә дә. Sizning avulning ismi, һәм укыган авыл исеме Чувашлардан калган булырга тиеш ул. Алай булмаса да, Мишәрнең иң яраткан ике хәрефе бар, Мишәрләр шуннан таныйлар, К хәреф һәм Ч хәрефе. Сезнең менә авыл исемендә ике Ч хәрефе. Укыган урында да шулай ике Ч хәрефе. Мин Şişkan ikinci içeri укыган авыл Чурашек. 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 Менә мин шул сыннан да теге соңгы вакытта иҗатым белән кадәр шигырьләрне алып, шулай ни өчен икәнне белмим, менә шул иҗатымны яраттым һәм шундан да син зур шагыйрь. Бигрәк тә миңа ошый менә шул теге Хәсән Туфан башлаган сызыкны дәвам итеп, аның традициясына туры калып, шуны дәвам итәсең һәм әлбәттә сиңа иҗади уңышлар. Һәм менә бер нәрсә бар, шуннан да теге кеше иҗат белән шөгыльләнгәндә бер төрле. Ләкин аның өстенә дөнья мәшәкатьләре ирешә башлагач, мин үземдә беләм шул залгиллар ректор эшләгән дәвамында инде башкачарак уйлый башлыйсың. Дөньяда бәяли башлыйсың башкачарак фикерли башлыйсың. Менә синең иҗатыңа ниндирәк тәэсир ясарга мөмкин икән? Депутат булуың, Язучылар берлеге булуың. Һәм шуннан да ул иҗатта ниндер бурылыш ясарга тиеш дип уйлыйм. Ләкин шул вакытта теге синең иң яхшы шигырьләрең ул мәхәббәт шигырьләре. Шулардан аерылып китмәссең микән дип уйлыйм. Менә мин җәмгыять каршында бер сирне ачып әле. Ркаил Зайнулла, Газин Мурат, Рөстәм Мингалимов, Рөстәм Файзуллиннар,
түннің любой уақытында менемеге келіп кірелер еді. Аны жұқтар оятқанда қатын аларны сыйларға тиіс, мен де сыйларға тиіс. Бәхәс китәйінде, аннан китә біраз ғана оғавалы да болдыға мүмкін. Шундан тағын үйнәмілері саңғыланып келіп кірі, бір иртүк қояндыр қайтып келі, бірәден сән жоқма деймі. Бек әйбәт яшадық біз түгінде зорбыда деймі. Шундан соң қатын әйті, сен бет ешілерін бітірәсің дейді. Міне оның мен қатынға әйкел қойырға керек. Бітіресің бет деп, квартира баштадық. Шундан келмей башладылар. Міне құтқарып қалдым мен бұларына. Өзім... Ит үйінде болып сен намазы құтқан едің, шонасы шекілесің бе? Қазір бір сұрау бар. Зариф Бәшири білен Шәкүр Қарақ мүнәсәбәті. Алар бетінде туған болғандар, еме, ялғышмасам еме. Аны еме Зариф Бәшири Шәкүр Қарақны сатқан деп әйтелер. Дұрысмы шоқыры жоқ ма? Ол емештір, бек қатығына керешілер қонақ шақырған, Умышлы қорақлығымнан соң еме Зариф Бәширини қонаққа шақырмаған Шәкүр Қарақ. Шуңа күрә үпкеләгән Зариф имеш. Шуңа күрә ул аның еме қойдалаған әйткән имеш. Дұрысмы шул? Зариф Бәшири деген шағир, язучы, мемуарист. Біздіге якын гына Чүте ауылында туған, ол менің әбейім абысы. Тукай белән дошман болғаннан сіз білесіз. Яшли түгел, біраз уақыт өткәч, бірсі эпиграммалар жазып, мәселен, Бәшири Оренбургқа Рәмиевлар янына Чүке журналында эшләргә китә. Тукай яза, бірінші елін хаттырламайм, Қазан урамнары аша аға суның салқыны тарта Қазанның яшьләрен Рәмиевләр алтыны деген. Аңа Бәшири қаршы эпиграммы Қазан урамнары уйлап, аға суның яқшысы сақлы Қазанның яшьләрен печән базар шақшысыз дейді. Һәм шақты яна ул деген Бәширинең туганы бик рәнҗеттә торган шигырь бар. Ана бу тәрҗемәче генә булуда гаепли дип әйтергә инде, янәсе аның оригинал шагыйрь булуын инкар итә. Исә Тукайның үз вакытында уланы бастырмаган, шул менә җавап дигән шигырь шулай ук. Бана башта Галимҗан Ибраһимовка дип искәрмә бирәләр. Хәзер инде әдәбият белгечләр арасында уртак фикергә килделәр, Зариф Бәширигә багышланган шигырь. Теге эрдинигә, кичеккә. Йолдызларга бит йолдызларга бернидә ул Тукайга үзен йолдыз дигән. Һәм ул хаклы дип уйлыйм. Зариф Бәшири Чүте ауылынан дигән тагын бер бик атаклы шәхес бар. Шәкүр Рәхимов, Шәкүр Қарақ деп халыққа кірген. Алар менә туганнан булалар Бәшири белән. Бәширинең әтисе Шәрәфетдин белән Шәкүр Қараның әнисе бер туган, ялгышмасам, шушы двоюродный белән троюродный арасында инде рус әйткәндә. Тагын әнә яр Зәйдулла кем була? Шуннан дирис менә нишен үпкәләгән яисә Бәшири теге кунакка чакырмаган өчен генә бер тор Гадирә аңлап туенды. Монда ул теге мулла баласы кызылларга ярарга тырышыптадыр дип уйлыйм мин. Шәкүр Қарақ өстеннән үзенең туган өстеннән язып бирә алыр диген. Татарстанның өлкә комитетына, Большевиклар партиясының. Ул хат бик кызыклы, уларда башта авыл тарихларында язар, Чүтенең каян килеп чыкканын. Һәм әлбәттә ат каракларының тарихын, чөнки Чүте ул
Біздің шүтігер біздің яқларда жер аз болған. Шуңа көре теге барымта, қарымта деген санан барымта ат урау бит кең тараған болады. Шүті деген түгел, Тұқай деген ауылда урмай, бикшит. Ләкин енді аның ең не әлбәтте шүті болады. Үзәге. Ол енді Шәкір Қарап бітінден айтылар, хәтта теге нәрселе орт преступностьның ұйыштырып бірінші татар дейді. Аның бит мизерелерде, нелерде Уфа губерналарына kadar өзінің агентлары болған. Мафия дегенше білмегендер енді бар. Ол бит енді қайта февраль революциясынан Сібірден қайта. Аның не әтесі білен бір туған Мұхаммеджан есімді Том бабай деп өткендер. Қатырға сәрер, анасын қатырғадан азат етілгеш, Томскіда қала, һәм миллионер болады. Ол қайтып, деген мәселелер салуға, нелерге болышып берейді, Том бабай деп өткендер дейді. Мұнда теге біләңіне Марат Тоқтары мен бит қайттық біз Шүтеге, сенің туғандарға айттым ет, міне Совет басы болмаса, сіз біздің бабайларының итеген үйан тұрып, сіз менің итекіне бар едіңіз дейді. Шаярту әлбәтте. Міне шондай не бар факт. Сен өзің беге бетнесің. Ләкин теге қонаққа шақырмау рөл ойнағандар. Ол бет теге шәкістер арасында сылтау ғана болған. Сылтау ғана. Ләкин сәнәт башқа. Кішкене нәрселерде кіші арасын бұзарға мүмкін. Қайын турында бір бик матур ұшырашу турында сізге есіңізге түсіріп кетейін, сөйлеп кетесім келе. Чөнки ол шет жерде болды. Қырымда Ялты қаласында ел сайын онда уза литературный шундай бір Чехов оқулары. Чехов оқулары, Онда ел сайын урыслар жиылып теге Россияның бүттін төбәкләреннән, әллә кайлардан киләләр бүтін жердә, анда ду китереп шундый шигырьләр укыйлар инде, сөйлиләр, мактаналар инде, урыс шагыйрьләре белән, язучылары белән нитәләр, мактаналар. Шундый бер очрашуга моннан бер 3 ел элек булса кирәк, 2 елмы 3 елмы элек булса кирәк, Каил белән Данил элекке язучылар союзы рәисе икесе бергә килделәр. Һәм анда башта теге конкурс бара инде, укыйлар, булар да укыдылар, Каил урысча укыды. Шуннан соң бер вакытны заключительный теге йомгаклау кичәсе бара. Шуннан соң булар урыслар сөйлиләр, мактаналар, ул киемнәре, костюмнары, штаннары, теге спортивный штаннар кигәннәр, монда лампаслар ниләр белән, кайсының носки нителеп күренеп тора, асылынып тора, туфлилары турында сөйләп тә тормыйм, чистартылмаган, нителмәгән, хәшәрәт инде, хәшәрәт. Булар бит язучылар, булар шундый кешеләр бит. Шуннан соң буларны иң ахырга калдырганнар, Каил белән Данилны чакырып чыгардылар. Буларны Татарстаннан дип кенә әйттеләр, әмма ләкин Каилның теге шагыйрь дип, аннары язучылар союзы рәисе дип Данилны тоже әйтмәделәр, шундый ниләр булмады. Шиннарын дәрәҗәләрен ниләр әйтмәделәр. Минем бу бик каты йөрәгемә тиде. Шуннан соң булар чыгып бастылар. İkisi de kostümden, ikisi de appak külmekten, galstuklar bilen tugul, şulay yakalar bulay ittirip, açılıp, nitirip koyulgan, şın şagirler, şın yazıcılar, Tatar. Mine bu Tatar, gidilip çıktı, hem tegiler kütlerine oturdular, gafı itigiz. Olar, mine şulay, şügelediler, çünkü olarga söz etesi kalmadı уже. Şundan onlar şəpləb, şiir okudular, əйтəsi sözlərin əйтdilər. Danil jırladı. Danil jırladı, onun, özünüz biləsiniz tavuşların indiyanın. İkisi de şunday, artistişdi, kukrakni giyirip, strelka, şalvarları ötüklengen, kostümləri yalp nitip tıra, balqıp tıra.
Шундан соң, ай, мен білсәгіз, мен yüzәм, залда, мен букет білән, мен келдім енді бұларны етергә керек, поддержать етергә керек. Шундан соң, бұлар сөйләделәр, бітті. Хәзер бұлардан соң объявлять теге, вот, шундай, не енді біздің болды, бітә енді бұл біздің шудың білән юңаплый, біз тегілей бұлай. Олар түштілер де, біз әйдәм кеттік, шығабыз мұнан. Шығып кеттік залдан. Ол Чехов театры, бик матур зал. Шығып кеттік, біздің арттан бір түркім маржалар ерділер. Бұларның артларынан қалмайлар. Бұларның. Чөнки тегінде кіші қарарлық, маржалар қарарлық кіші yok ие. Кішілер арасында. Бұлар ikisi de әллә бұларны шағир генә дип белмәгәннәрдер, бұларны артист дип тә белгәннәрдер. Шығып кеттілер, бұлар шықтық. Онда театр алдында шундай майдан бар. Шул майданда һәр біз сөйләшәбез. Мен тегеләрне этитәм, бұларның ниләрен объявлять итмәгәннәр өчен. Шундай җегетләр килде Татарстаннан. Анда Гөлзадапма концерт қойды ол майданда. Шагыйрь. Шундан соң татарча җырлап. Шундан соң мен тотындым җырларга тотындым. Әйкин Төркиядә алсын. Ду дип хәзер. Бұлар кушылдылар. Теге маржалар фотога төшәргә, әйдә, фотога төшәргә, бұларга уже култыклар, бұларга уже нитләр. Әйе, мин җырлыйм. Шул җырны җырлап калдырыйм әле. Шул рухны сизәсем килә. Һәм мин үземнең горурлыгымны шушы кадәр мин шундый анда әллә кем, мин бұлар белән әллә кем. Мин булай да Аллаһка шөкер. Бұлар белән мин әллә кем. Анда ялтыда Гөлзадап бара белмәгән кеше юк. Чөнки бұлар татар җегетләре, татар халкы, татар халкының алар представителе, менә алар вәкиле, алар күрсәттеләр, менә татар ничек яши, менә алар татарлар нинди, менә алар ничек матур. Менә монда абзыйыбыз утыра, Батулла абзый. Сезгә дә күчәм әле, бер генә сүз белән булса да. Ноғай фестиваленә бардык, беренче Ноғай фестиваленә, нигә Кавказга, анда Теркле мәктәп дигән Ноғай районы бар. Шунда беренче тапкыр Ноғай фестивале үткәрделәр. Шунда Батулла абзыйыбыз барды, һәм Фәрит Султанов, фәннәр докторы, фәлсәфә докторы. Шунда алар чыгып Ноғайлар былай да матур, алар үзләре дә менә шундый представительный. Алар чыгып, шунда матур итеп чыгыш ясадылар. Күрсәттеләр үзләрен, киемнәре матур, башларында кәпәш дигәндәй, менә шулай. Шуңа күрә абзый сезне күргәч исемә төште, ниттем, сөендем, тагын бер кат сөенәм. Бүген дә сез менә шулай матур итеп йөрисез. Менә татар шушындый булырга тиеш. Татар халкы матур бит ул. Матур бит ул. Аллаһның биргән нәрсә. Җегетләребез дә матур, кызларыбыз да матур. Әйе. Әйе. Әйкин Төрки далласы, Казан Кырым арасы, Хажи Тархан калласы, Алтай Сібір барасы, Ноғай илini табасы, Сезі бит күңіліме ярасы. İmanlı haklar için, halkımlı yaklar için, vatanlı saklar için, antımlı haklar için bir yıdırıkka dinlehelik, bir yıdırıkka dinlehelik. Ay du 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 du, ay du 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 du, ay du 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 du, ay du 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 du. Eykin Türkiye dalması, izgi vatan ak uğradan, zor dünyaya baş bulgan, Türkiyelerge kaş bulgan, kardeşlerge aş bulgan, düşmanlarga taş bulgan. İmanlı aklar için, halkımlı yaklar için, vatanlı saklar için, antımlı haklar için bir yıdırıkka dinlehelik, bir yıdırıkka dinlehelik. Ay du 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 du, ay du 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 du, ay du 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 du, ay du 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 du. Eykin Türkiye dalması, min bit tatlı
gel süzünü koyan Allah'sı nişiki tizreki tabası da Gönüllerge sallası İmanını haklar için, halkını yaklar için, vatanını saklar için, antını haklar için bir yıdırıkka dinlelik, bir yıdırıkka dinlelik. Ay du 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 ay du 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 ay du 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 ay du 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 Hayır, kırgın jırladı, maşallah bilen fotoğraflarına düştün, min şahit, hem bugün sen deputat, inşallah sen milletke hizmet edersin. Tom-tomlarını çıkarırsın elbette, hem birinci şeratta, birinci şeratta milletke hizmet edersin. İnşallah, umuşlar sana. Benim üzerime şirketimden birge, prozumda bir yakın, harfalde senin il, жиынтығын Таптар дүниясы үшін біздің үшін де бір жаңалық болған еді. Һәм шул вакытта сен бик яхшы драматургта. Синең Саташкан сандугашың белән башланган драматургия өлкәсендәге шәнлегең дә алга таба Казан ятиме, башка Оренбургта куелган, Чаллыда куелган әсәрләр яратты. Үлеп яратты. Аны синең Камал театрына бер ачыш булды, яңалык булды. Белмим әле, мин шуайрак ишеттем. Аны алырга мәҗбүр иткәннәр икән, айрым күренешләренә бәйле дигән начар сүз дә ишеттем. Соравым шул майдан. Син үзеңне һәм Кимҗә Мәгашевичтә әдипләрдә шагыйрь буларак санасак та, миңа синең прозаңда, драматургиягә бик якын. Һәм минемчә әлеге ике төр синне Кимҗә Мәгашевичкә бәлки күбрәк тә танытадыр. Менә алга таба иҗатында шушы ике төр проза һәм драматургиягә münəsəbətin neydi olacaq? Benim seni onlarına taşlamağında devam ettiğini teleyim. Ol bedeni haletten тұрады. Proza bana bir tege şiirniyаны atlap barganda da o köngülge inerge mümkün. Proza için küt gerek beydi. Ama uzak тұрып yazırga gerek. Sen sırağın elbette tege edebiyat bilgisi tenkitçi болғанға şunday sırağı verdiğini sen. Hele istemeçti Razil Veliyev'in 75 yaşlarına bağışlap Kongresta çay meclisi ötkazdiler de her kiminde Razil abiturunda özünün dileklerin, fikrin, kıtlavların zitkire, Daniye Zahid Öden'e kıtladı da şulay da sizin şiirlerinize karaganda proz kız aybeterek deyip koyuyor. Şuna göre ol kimge neyse şey bitne, mene uylap karaganda Razil Bey'in kimge jırlar şey, o poeziya var. Şuna göre bunda indi zevkı hem belki de küngül mene qaysı janr, qaysı şiirge darda, qaysı prozaga, dramaturgiya kelgende ise men yine iske içeremendi. Somerset muayyenini, anın sözü de var, dramaturgiya oldu, drama serlerinde. Eski gazete kebek bitti iskeledi. Ana baradık saklı, gümrün, eserin gümrün tatmin ettiğinde poeziydi. Çünkü mene şundan da şöyle biz Shakespeare'larını, Lope de Vega, Calderon'larını iske içersek, şuluk Schiller'larını, anda poeziya da dramaturg eserinde. Bulay şuluk muayyen ayta neydi? Dramaturgiya nemindirişine etkende rəxətlenip proza yazırga maddiyattan üzümü təmin etir için yaza başladım. Təmin ettiğini anlağaç, indi tege piyesler bir popüler bara Amerikalarda, kinalarga şeyler tutattım hem rəxətlenip proza yaza başladım. Şuna göre bu elbette deseydiğe şamaz bu söz. Dramaturgiyanın bir spesifik janr, o birge avtordan anlatırmın. Anda fotoğraflar bilen. O kolektif hizmet. Piyasa elbette siniki, lakin spektakl edip çıkkanda o indi kaybır kişi. Indi fenli iş. Sen galim bulup çıkarsın, bulup çıkarsın canım. Saknaga mı neyken o indi siniki gene tüyür. O anda rejissör, kaçağında bir küp şıraplar var. Marcel Salimcan'ın söyleyen idi, dramaturg hatta üzerine eserinde tanımaskan mümkün değil.
Шуңа күрә инде артистлар, әле узак уйнала торгач, авторның тексты бүтүнләй онытыла баша, артистлар үзләреннән чыгарып сөйли башлыйлар. Ярар, yok, min инде теге драматургларны бик хөрмәт итәм. Раис Сәгъди, Хәбир Ибраһим һәм кемнәр башкалар. Ләкин Газинур Муратның афоризмы да бар. Газинур Мурат әйтә, Камал театрында әсәре куймаган драматург минем өчен драматург түгел ди. Бу минем сүз түгел, безнең бит Газинур Мурат афоризм устасы булды. Ярар, булар бар шаяртып сөйләшәм инде мен тигез басында җитдигә кабул итмәгез. Ярыймы? Әйе. Менә Аркайлова мин теге беләм кебек инде син турында белмәгәннәрен аның теге сорамаган сорауларны гомумән әйтергә кирәк түгелдер димәк. Менә хәзер әле уйлап куйдым Зариф Бәширләр турында сөйләгәннән соң син бик тарихны яратып өйрәнәсең, язасың инде Атиловдан башлап хәзерге чорларга таба Илья Салкинны безгә әдәбият аша ачтым, яңаша тәкъдим иттең. Монда утыручылар синең бик озаклап тәмләп Кыл Шәрифне өйрәнүеңне беләләр. Менә ни сәбәпле синең туган яклар Татарстанга кирми калды микән? Шул турда кызыксынганың юкмы? Яисә менә мин беләм инде Памир абыйлар туганнан сине өйрәнәләр. Менә монда берәр инде ачыклык юкмы? Аңа җавап бар берәр инде. Бар. Декретта бит ул Татарстанга кергән. Ленин белән кем кул куяларында? Сталин. Шул икенә кеше безнекеләр Yok. Шул декретта бар ул Шыгырдан районы дип. Ләкин ул Татарстанга кирмичә кала, минем менә аны бит инде халык теләге буенча дигән әлбәттә теге документларда. Мин аны теге хәзер бит инде яшь чагында аны белән кызыксынмаган бабайлардан сорарга аны хәзер инде безнең ул карт дигәннәребез теге мөҗибез карт хәзер. Ләкин мин аның теге biraz uçuna çıktım ki kalıptan şundan da Çuvaş ile kalı tilege bola birinciden yüzeklerge yakın. İkinciden bizim yaptığı mekal var. O elbette bizde min mişer degen bizim Kazanlar ki geçkine mişer degen bildim desektine. Bizde Tatar diler bizler. İşte Çuvaşlar da bizim tutar değil. Tukay oğlu var. Alarga Tukay mişer diyen işettir. Alardan kıyafetler de yüzgettirdiler. Hem tilde de biraz ayrılmakları var. Ara bizim iki şakırım. Bu indi bu yüzget tarihinin faydan kilü neyinden tutar. Birisi kadın yanına kilgenler, birisi Temnikov yanına kilgenler. Şuna göre bular nese degenler. Biz Çuvaşlar bilen kalabız. Tatar barda xətlər var, Çuvaş barda Qıyaş var degenler. Çünkü dil Çuvaş'tan işletip tegi hazır indi ol elbette keleki hem tıyla hem şandırmayla Çuvaşlar güresin alarga faydalarak bolgan kinitir için. Bunda üstadlarının İsrail'de min bir ninin okuyum düşüp gitken tegi emigrantın isteyitlerin bu tilayıfta teginde kalır Hayfa'ga cibergeme, Yesen'de tegi Palestina'ga mı bu koru bunu Palestina'da yüzleştirilgen teritoriyaga ciber matasalar ekan. Tegi sinirse biz bir-birimizga tegi urus kirashin tugul degan zaman. Siz yevreler, Yahudlar, siz ne qo'ya jiberasizmi? Tegi demanda bitini biz Yahudlar deydi. Anda da kimdir baraga deyishmi? Shunga ko'ra tegi Çuvaş bilan yashab ko'rashin joylari bo'lgan. Ayy. Bu meselege bir açıklık kırayım. Mene dokumentlarını öğrenen kişi Respublikalar tüzülüşleri. Cemaat bu mesele turunda mahsus yazıp bastırıp bulmaz. Lakin bana bu bitti tanış tema. Birinciden Tatar Başkırt Respublikası'na imza koyulgan bula, ul tüzülgen bula. Şu vakitte Marı'ya halkına niçiklerinde bu kalçaklarını kovup jibergeç, Kazan tiresinden Akgvardiyçiler jingile başlagaç, Stalin işke kirleşe. Müracaat ite Marılarga, müracaat ite Çuvaşlarga,
Ana başkartlar ayrılıp çığa, öz respublikaların tüzüler, niye siz de ayrılmıyorsunuz? Şul vakitte men öz gözlerim bilen görgenim var. Şuvaş Hammari regionlarından biz Tatarlar bilen, Kazan bilen gümürge birge yaşadık dip eyteler. Ol tege Tatarstan'ı kişireytü siyaseti kite. Mine siz Tatarstan'ın kartısını eğlenip çıkınız mine şoy. Her yaktan. Her yerde Tatar rayonları. Her koyda. Hem şunda bir Şuvaş, bir Mari, bir Başkart ili bir başka Udmurt avulları var. Bularını şu avuldan hat yazdıralar. Biz Tatarstan teritoriyasına kirge tilemiyiz deyip şu avul arkasında distelegen Tatar avulları Tatarstan teritoriyasından ayrılırga mecbur bular. Birden bir çıkış bula indi Tulayım Tatarstan kartısını tüzüp bitirgeç jir işleri boyunca Validi degen kişi işliyor o vakitte. Bu Zeki de Cemal da tugel, ol özü tomuşu bilen Yunus Validi. Ol tomuşu bilen ana şu nindi rayon? Agajı rayonuna iyi. Ol mene mahsus bağırıp Udmurtiya teritoriyasına yarım utrav kibik kirgen, özünün avulun kirtu için şu eybirini jirip çığa. Kartıga özgeriş kirtalı. Başkaça bir nindi de kırtı mümkün bulmayı, şu şavullardan kelgen kişilerinin, liderlerin her kayısın milli separatizmda gayıplep yokka çıgaraları. Yokka çıgaraları. Mine bu şım tarih. Elbette men makalni aytib şayartı bırak cevap verdim. Sizin sözünüz diriz, isprasın haklık. Elbette halk dili degen sözünü o vakitte halk dilegi bilen degen sözü o vakitte kamalga kiren, başlıklar kamalga kirdi. Yoksa halktan bir kimde sırap durmagan, şu birinci kişi isiminden uyuşturganlar da 10 kişi isiminden uyuşturgan mümkün, 20 kişi isiminden de bu bizning Şıgırdan rayonu milli Tatar rayonu 39 yıla kadar yaşıyor. Ondan sonra Komsomolskiy rayon, Batır rayonu, hem Şımırşı rayonlarına bölüler işke. Yani hazır bizde 40-45 bin tiresiyonda Tatarlar yaşıyor. Dirseğini aytkanda bizning kalemdeşler arasında da buluşular, munda katnaşuşlar da şaptı. Onlar elbette elige Allah'a şükür özlerinin milli bütünlüğün, milli gururluğun sağlap yaşayırlar. Elbette mene Ferit Gıybatdinov degen bizning şahıs vafat bulgaç gadettagi bütün Tatar dünyasında birinci parti peyda buldu. Anda mene Tatar milli medeni muhtariyetin jitekliği meselesinde ülkereş var aynı. Ansız nişik demek bizning gapda da şun Tatarlar yaşayı degan söz. Dostum kişinin bir motoru var, bildik suyuna. Yine motoru ben kömür var, nimet akası işten kömür. Lakin dege kişiye bildiğimiz bir şumağına varlar teştü gör. Bir şuma parasına bir çıtırıklı sıra. Bir şuma var mı beydin? Taşıra? Şunda sıra bilmek için var. Bana senin pay parasını okuyanda Çilegan da var idi, mesela gittim. Müzikine gerek değil, sözlükte gerek. Pay eserlerinde sen bir kartadını, prozada, şu an şiiriyette arkaik sözlerini, buranın sözlerini çok kullanansın, bol kullanansın. O senin komün talebinle, hele o mahsus şu işlerine, şunu sorarsan. Ana mine aytmışlar var indi, lakin yok. Tarihi mesela Kuşerif, siz bildiğin sen ironi bilen sen ettin mi? Özellikle bir zakirene lezzetlenip deyip. O drama serengine bir oturda yazırga bolar. Mümkün oturasın mı sen anda bir ay oturasın mı? Romanını 10 yılda yazarlar. Bizim değil, gerekli tarihi roman. O mehabbet romanı değil. Şuna göre o tarihi roman iken anda elbette nidir kalarit için birinci sözler kullanılırga tiyişti olayım. Endi mene şiirde İskelçe'deki ben tilge aldım Üzbek edebiyatının klasiki sanala romanı sanı Çınar degen romanın kim tercüme ettiler? Leon Alay, Askat Muhtar'ın. Ha?
Şuna bitim de ettirmekçi olan. Tırnakçı olarak mindim. Şunlardan söyler, niye siz bana Tatar dilinde şu kadar matuk yaşaysınız, niye Üzbek diline güçlü gibi, Üzbek şey yazasınız. Şimdi siz Tatar dilinin bütünde yüzgerttiniz dedi. Rus alınmaları, kalkalar, Rus sözleri. Min yazgan Üzbek dili olmayan şu çın eski Tatar dilinde degen. Şuna göre men yüzümden anlattığı eski arkaik sözler kullanam diye ulan, minalar bitti akşamlaşılar. Şimdi sözlük gerek, tabi sözlük alıp bilenlerge çın Tatar dili. Buldu, қазір мен Рыбағилар сынғы вақытны жаза баштадым, қазанақларында шықты да енді шуларын оқып. Тағын бір сұрау бар, тағын бір фикір бар. Шундан соң. Сен Нұрабай регламентін сен сөйлей башласаң, бек шығыр негейлен ұтыққа. Сен Нұрабайға рахмет етмекші бар, қазанақларының бірінші санында. Ол міне кемелі фәнни bir sınıf fenli hizmet sevgili şey kimi? Bana makaleni çün fenli hizmet edip yazabilirler şair bize. Şimdi normal soru. Bana Gadigine etip etkende edebiyat sanatının birinci maksadı milletke, halkka, cemiyetke gerekli yaxşı eser yazı. Elbette yaxşı eser yazı için bir köp sıfatlar gerek. Talant kınadı jetmeyi hem şair için, edib için en gerekli nimet ol huluk fiil, natura, intellekt. Bana şu baylık bulgandağına sen başkalardan ayrılıp durasın. Bana şu baylıkka iyi bulgandağına senin eserlerin başka minerlegen, milyonlagan eserlerden ayrılıp durar. Bana bu cekattan Allah'a şükür Erkail Zaydullah'da huluk fiil yorulup yata. Onun huluk fiilin bir kişilerge hatta bölüp birilik. Ol özünün hulukun balaşaktan ok hazırlagan. Bana onun şiirlerinde, isteliklerinde aytilgençe hali sabıy vakitte ormanga bara, dayak bilen kırmızga yasın bulgata. Hem biraz üse düşkeş, özünün akbayın munçağa alıp kire, ana ibetlep şaba, avuldaşları sırayı. Nişe beni etini munçağa alıp kiresin, hem nişe beni şabasın. Bana şapka şol usal etkeylene deyip cevap bire. Hem şu etinin kıyrık için kesip ala, avuldaşları sırayı. Nişinanın kıyrığın kesesin, o tağı da usallana düşer deyip cevap bire. Ol, mene şunday hulkun bolacaktan beri hazırlay. Mene Ivan Grozny 15 yaşta Kazan'a ilbasarlık paketlerin başlar jibergen. 15 yaşta Ivan Grozny. Erkail Zaydullah Kazan'ı olurga 14 yaşta ok. Hazırlana. Bu neydi paraleller? 14 yaşta ok. Kazan'ı olurga kile 14 yaşta. Hem ol mene Allah'a şükür Kazan'ı tulusunca yolab aldı. Tulusunca yolab aldı. Hem ol mene şu huluk fiili bilen bütün bizden kalemdaşlarımızdan ayrılıp durar. Allah'a şükür. Mene Erkail sene sorav. Elbette sen gelecekte de mene şu hulkunu, mene şu naturanı hatta deputat olarak da saklap kalırga tiyilsin. Mene sizin hatırınızdadır Россия Federasyası Konstitusiyasına düzeltmeler kirttiler. Bek uzaklar, türlü ülkelerde, respublikalarda hem baksan bizden Tataristan Devlet Sovetinde birden bir deputat bu düzeltmelerge karşı tavuş verdi. Mene onun hulku mene şu cemaat işçilerinde de şağıl iştaba. Onun bizden Tatarda aytalar bir de talqana kuru deyip.
шыннан да ол өзінің талқанының құры екендігін хатта Дәулет Советі мінберінде де көрсетті. Келешекте де мына бұл сипатларың сенің жоғалмасын. Һәм шушы майдан кішкене генә сұрау енді. Мына балақ жақтан бірлік келген шушы хылық фиғылыңны, шушы натураңны ғұмыр бойына соқлап бару нешек ол ауыр ма? Әлләйні синана елешкен ме? Yok, onda var. Kılıklı terbiyeyle bulmayın da, o altıda kalmış sadaylar beyt. Neşek bundan şulay var. Mini o kadar özünü talkanın kırıldı beytmesiydim. Yazışlar Birliği'nde işlemişler eytalar. Ben bir liberal, ben bayarık biri yaratlıyım. Kengeçleşip işleyim. Şuna göre maraz zakırlar ezgin avuzunub da gideyim de neşesin. Lakin yüzümden olayım da, min de bir hükmü kişine indiktirgen kişi, bu buran kulu bizine kayta eken keresin. Şuna göre indi, tüzerge doğru kile, kahveytirge doğru kile. Elbette, Ivan Grozny bilen çalıştırılımda bir turu gitmeyeyim. Çünkü min Kazan'la var bir tane bizim Garif Ağabey'nin Helal Cevheti Gülşahide Hanım benim kala ağabeyim deyip atadan bu iş yazgan etti Kazan'a gelip uğraşıp kalı turundayım. Kazan şundan da oldu ki Meske güzel işlerine şunu edigen saman bik. Ağıldan kelgen bolaga elimin, kaşık elimin çeniş giyip da evindi. Elbette ki o sen geldin mene talant söylen degen deyip karşılamı elbette. Lakin mene min yüzümle mene oturup oylanganım var. Mine mene bizim direkte ilken kalemdeşler deşingen etkene bik hayırkak bulup bik yaratıp kabul ettiler. Men yüzümde kişi bilen aralaşuda nişiktirmeyen, tuğuştan birligen olup sikeni sevgim var deyip sana. Ne bir gelken Hasan Tufan'ın bilen sigorta kimlerden olup, Ayaz Gidecevler, Garip Ağabey'ler, Mehmet Ağabey Mehdiler. Sana gitsen bir köyünde. Onlar Tufan Ağabey'nin Nurlin, tip ustazlarım deyip etimi gelken kalemdeş ana iş kalmışa. Ama çünkü ol reis olgan vakitte men indir kunup vereyim andamında tuvaletarak tayı gider o vakitte Yazıcılar Soyuzu'nun öneminde ne var idi? Bristroyan Mehmet Mirza reis vakitinde söyleyip taşladılar udarına. Şunu bir kişiye bilmesin bir gayri. Mesela git hayır boluyun urun basarı indi Tufan Ağabey'nin. Şundan indi minkirdim SSR Yazıcılar Soyuzu Çilinni bulgan vakitlar bu. Alarga indi hükmeder fatir bireler, o yazılmayan zakon idi. Men öyle ki ilgilenmegen bir üzüm yalnız indi mena bir kişkene bir bilmelik fatir dayar etti. Tübe bitindi gazon orta etmişlik. Kirgen em Tufan Ağabey'le men de mene Tufan Ağabey men konup berimonda ni iski patşivkolar üstünde yaklayayım. Fatih sıramakçı bulamayım. Ne işe olaydı ondan sonra gibi. Ne işe iski patşivkolar üstünde yaklayayım. Mene bit yanılar olup çıktı. Elbette o beni yaratır, etkeninde yumur bilen. Lakin üzey temine sınırak indi. Mene demindi, sınırı bir yıl deydi o vakitte. Sınırı 2 yılın işe gelmedi. Yürü sanalaydı reis, lakin mesaitkaya vurayım. O Tufan Abzı'dan kokuyla olgan indi, mena bir bilmeli kvartir. Aslında hatırlayayım, Mirkasim Osmanov hatının apasının hatiri oldu. Garifcan Uram'da birinci katta bir bilmeli. Garifcan Uram'ı. Belki başkasını tutmuş olan. Şundan Tufan Ağabey'de ne de kızganışırken bizim reis vaktinde sana Fatih Bey'e bir gelmedin diye. Meyten niş hepsinin reis vaktinde altında indi mi bir bilmeli Fatih? Rahmet sana. Ortaya kul koyama anlatkan kurayasın. Lakin yok, o meselede minindi. Mina bu vakitte Fatih alganda 26 yaş, 27 mi? 27. O zaman için bir zor kazanış idi. Hem Gümrüğünün hazır
İskeçede tuvalet duraklardan tuvalet durakka köçüp yaşayabilir. Onun özünün motorluğu beydi. Yaşlıkta karşıyın bilen, mehebbetin bilen, yaratan kızın bilen salaşta da cımaq deyip eyteler. Eş kişiye tuvalet duraklarda da desin etkende, yaşı bilen kişiye anda da rəxət. Hazır indi men bir zor rəhmət edəm. Küsüb oturğanınız için ikilətə rəhmət. Hazır nişimin rıbağıylar yazamsın vaxtını kazanıqlarında belki görgensizdir de okuyayım mı biraz? Elle tegelli bezme. İyi. Zırva. Nige bu mehabbet kisi haman joyulmayken, elle ol gel, elle indi senişkile bir tiken, kungan da şuna yalgışıp küngülümnün bulbulu tıpırşına ahırı məngi ayrılmaska rekken. Bunun da tamam ortalığı. Sirinler şemehet eten getirindi, açıldı jilkapka, bir kızı göründü. Kimge kul bulgadı kirindi degендей sirinler sindirgen tatlı bir siriydi. Üzeklerini izip iske düştü, kizgi sağış jiregime küçtü, sızıldı tan, iste bir jil şapırt yuvatmadı, kiçkiydi iske. Ogızıgı vak meşakat bu turmuşta, isi gitmegine yangır yava tışta. Karanlığa kaçıp çıkkan yeşkeleştey, tavuştunsuz yuvalırım bırılışta. Üttü bir kız, atlavları hay ere, eytti bir kart. Çökünüplar gitkere, nindi çiver. Yoragana yuş geldi, çökündü deyip kimdir haber jitkirdi. Көңіліне дұстың тиден бұғаймен, шулай бұла таба алмасаң сөз жайын. Яра салдың сақсыз айтып, әм міне, өз жанымда тыяманы кенсай. Китай ис көріп тарихи тарлықны, қыллықта біз мәңгіге деп тардықны, бітін бір ил өз тілінде оқырға, Мәскәу ханнан кетіп ета ярлықны. Біздің істе мол мүлкетке хирыс нәфіс қылы. Міскіндігін ешіргенде көрене ұлылы, қылға бұйсынған халықны бейтелер бұлғап, біз мимішін жеңген едік, деді теге ұлы. Кізге аңғыр бір кішая бір басыла, жылы ізләп гірисіман уасылда, тек тәрәзілер тұңаланған ишек явық, ашылмас та керек алар о ғасырда. Мұның бірін тыңалап болмайынды. Халқыма ерден бұсын деп, мен сөз айттым мінберден, исі де кетмеді, башын күзғатмады міндерден. Қылағын салған біреулер нәғірі ұрдылар меңа, тәңіріме сығындым әрініп, өзім сұрадым ерден. Күшсінген бала кебек мен ұтырам кен өтсінге. Бірден бір ойыншығым бар, аны да кемдір күшсіне. Ойының фани сыйғына, әттііңкі кебарлік, гімірем чүріне тамған күз еші болып сіңе. Қабатлıyыз ақыры тағын бабайларының хатасын, кімсің білсін ұл үлектінің тажылар кейіп қайтасын. Ақыр заман атнасы да ирақ қалмаған бұғай, анда вирус, мұнда Rus, Yiris, terör tişek tapmazsın. Afrika'dan yok nigedir hatır haber. Günbatıştağına diyor hatır haller. Anda tağın 15 mesin kişi ölgen. Kayta hemen şuna görseteler. Günvar ayı, yılıydın ya, bu bultur yazgan. Yılıydın ya, yangır yava, jilli, anlamazsın yana yolda ellesin, yaz kildi,
әллә инде көз кайттыма безне эзләп кире бергә ялыйк. Барысы да тик аңа билгеле. Рәхмәт.